towar pi reng beng along abi kawe tum chainong ok towar bithe ka hejik alam pen ong dungara tum airset prongset pen tires make ka asai ke deng MD Phukan Silonijan Soil Conservation Asahem Kahomri Dam. Rasinja Asong Lower Dilaji along free training count workshop on Karbi folk song Ajay Mek Kapajut Pon. Kardom Nili Karbia Berta Thanbang Sami Wilurban Kropi Norajuik Tha Bertang Ton Pen. Titini Pai ke Thomarni 4 lane atowar pi reng beng along pangthek thekte avi gawe bang photum chainong ok towar pi bithe ka hejik takanga jok ongdung araratum aning ki pungpen towar karangkha asai ke deng chainong ok ajoine chainong thatlong lelo pura India angkang pi along go rakshak atum pen kilang chari ke padupon boma phit anta penang ana dimalong joy pen chainong ke that kang hula pen a ok ke jor asai taklempon bomlang Lasonsi 4 lane kacheleng atowar pi reng beng po dimalong avi kawia bang puatum penang an chainong ok towar bithe ka hijik alam pen ong dungaratum airset prongset pen motor attires mike kai la pen towar pi karangkha asai ke deng labang so puthak raratum pen prabjin pen lapusona ot kachomatha tumaphan nep ingnang nangji pukehang padopon Chitini Pai Hini Arni Anarlo por Kohora Division ang Kangalong Kedo Soil Conservation Range Asahem along Madhurja Dhekial Phukan Kahomri Dam. Karbi Anglong Autonomous Council Madhurja Dhekial Phukan Lapen Area Sanghoa Tumpen Pen Kohora Division along Kedo Soil Conservation Range Asahem along Kahomri Dam. Alangli hadak palisi hadak asai kam amukha langkang. Lapen anparta kenang sot alam haihui chingwa chingsai tekang pusi birta ripdunlong. Chitini Pai Hini Arniada Por Pai Kresia Pormalompen Culture Affairs Department Lapen Rasinja Asong Lower Dilaji Difuatum Kapadir Pipon Pen Kacharhia Seki Kapajutpon Asai Kedeng Bang Somai along Rasinja Asong Amai Pi Kasang BP Pensi Mai Charipon Mai Kepa Alam The Rasinja Asong Kongchun Bang Pi Phulmoti Teron Pi Pensi Jaipon Aluhi Sarpo Aman Pen Arts and Cultures IEM Rup Singh Teron Manpeng Aluhi Arts and Cultures Joint Secretary Dhaneshwar Ingti Kachopha Aluhi KCS Amai Phu Chandra Singh Kro SGB Lower Dilaji Rajeshwar Teron Pencheng Lok Penang An Kethekiding Lapen Kachar Hipia Tumta Chetongdun Labangso Amaya Long KCS Mai Phu Chandra Singh Kro Phan Protima Pande Anong Ekilong Dun Pen Karbiara da Phan Kimesen Nong Mekiwan Pu Hoksi Rasinja Asong Atumpenta Karcho Asai Padopon Karbi Anglong Autonomous Council ta Mayalong Lamthe Kejai Ponke Kecharhe Kecharlita Kenang Sot Dhorom Alam Chipu Pepin Pen Kecharhe Kecharli Dun Etsi Keme Athe Kecharhe ke Karbiatum Ajutang Dhorom Along ke Kachara Block Ave Kecharhe ke Karbia Khai Ajutang Pusi Mathapon Nangpo Abdungko Alang tu pancun ni lo so Ajutang abang Karbi Tuma Khayang Bong Anu Sik Apacan Ponkan Tuma Khai Tuma abang ke bangji ti jang lo kisung dan ko ko tin mata yes ake hoila Sar Chandra Singh Kro aphan karchu imane alangli pinang cepat dupensi la KCS abang non pinangan intang lo aprang ke muni datum asap o politicalize hoy pusila support tinsi ang bong along ke muni tum asap aling ke hoy tum do kon seja alangli jong jungpen ko an ke cepat dupensi piniani labang so doubt sabang ke muni dan ninga pen clarification pilo itu milik pangkar cupon bagi karya kaya pan la anso se judang jubat orang putiamo ke klaim kat polisi pan awak orang ke pi juma apon Lapen non kebang jia porahut Kacharhia Nathu kapang tangjia phan Karbi Anglong Autonomous Council penta un an ke hoor pidun popusi lamthe chak teka non malam so por phan dihina mo pharman birtain ton poniksina SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443,
Ranjit Singh 9613731109 and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Dekal 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education, learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 99576075561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flags, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo piputot birta longwang thulo
Dengaung Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited along Chiti Niphai Hini Arni Anarlo Porphai Kre Hini Apor Malom Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Kahomri Dampusi Dengaung Kat News Channel Perangke Robin Bepen Birtanang Pale Labangso Kahomri Damahut Dengaung Large Size Multipurpose Cooperative Society Chairman Tarjan Bay Pen EM Raju Tiso Pan Pohopen Archupon Rada tumapan kapaching torjia puthak matha ponse bangso lem salong kinang sona horm hortar kinang cha lamta clardak pen em tiso pan than pachini dun business complex hem paisong tower conference hall pen bar piber soy hem he hui misen pen selam pipot nangji pusi memorandum alolong kijong padopon bangso Kahomri Damahut VDC chairman Longsing Tokbi samilang so block mondol kongchun bang Korsing Timung Lapen Dengaung Lems alo klembang pubang piatum Chito Dunsi RD Pidun Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee Hin Pen Langkethe Pen Kisung ke Phudun Arada Tumaphan Ake Joy Pen Sekelang Asai Kedeng Kidam tang pai chikluni pai krehini pen kregetom Arni Duliajan along BJP State Executive Meeting along Kacher Paraipon Assam along Lankang Lumatumaphan Kirapacher pon asai padopon ang jeep alam hepen Pachiton Dunsi West Karbinong District Bharatiya Janata Party Hin Pen Duar Amla MEC Constituency Hoy Roha MLA Constituency Mate Kumar Gaung Lapen Promila Gaung Panchayat Ahawar Lankang Lum Arada Tumapan Akejoy Pen Sekilang Ponasay Ding Ponlo Bangso Sekilang Asaylong Dr. Bangkit Homatum Dipu Civil Hospital Along Pen Wanglo Lapen Medical EM Konsing Rongpi Sitame Nang Chetong Dunsi Bangso Asay Ingpu Ponlo MSC Mahoday Taro Mahoday Ar Logote Aji Saisto Hiyor Aizon Kora West Karbi Anglongor BJPৰ নেতৃত্ব দিয়া নেতাবৃন্দ আৰু ডিফুৰ পৰা অহা স্বাস্থ্যৰ বাবে সজাগ হৈ থকা বা সৰুৰে পৰা পঢ়ি থাকোঁতেই চাগৈ ভাবিছিলে মানৱ সেৱা দিম বুলি আৰু যিহেতু বাছনি কৰি লৈছে ডক্টৰ পঢ়ি মানৱ সেৱা দিম বুলি তেনে এটা দল সদূৰ ডিফুৰ পৰা আহি আমাৰ হাতীগড়ত সেৱা দিবলৈ অহা সন্মানীয় ডক্টৰ টিম বন্ধু আৰু লগতে dedicated health staff Kumar Gaung Lapen Promila Gaung Panchayat Ahawar Aradatum Langkang Lumajok Pinangan Kisung Chechak Nanglo Lapen Piniarni Anta Towar Kidam Kevang Jokwan Velen Lasi Hadak Aradatum Telong Pensi Cheleng Nang Bomlang Pinpurme Dwaramla MEC Constituency MEC Prabhat Taro Misen Kamathap Mate BJP High Command Alam Ateng Pen Keklempen Ajoksi Bangso Sai Pachun Ponlo Halapusik Kelang Ponahut Ongdung Aradatum Se Chelang Dunok Renti Loputa MEC Prabhat Taro Ayen Pen Than Pachinitu Baitalang Sopen Jesoning Hi Report Card News Bibangor Imam Dangoria ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ CM Dangoria Tuliram Hang Dangoria এই বিষয়টো অৱগত আৰু তেখেতক জনোৱা হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ EM Dangoria লগত আহিছে আৰু ডক্টৰ তিনিজনকৈ পঠাইছে আৰু মেডিচিন এভেইলেবল পঠাইছে যে প্ৰাথমিক যেটো চিকিৎসা বানক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাৰণে যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা ডায়েৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনে ধৰণৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যথেষ্ট আহিছে আমি গম পাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা এই মেডিচিনখিনি যি ঔষধখিনি দিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোকে পৰিপূৰক যিবোৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পৰা ইমান দিন অভাৱ আছিল আৰু আজি গম পালোঁ তেখেতসকলে যাতায়াতৰ অৱস্থা আজিও মানে তেওঁলোকৰ নাই নৌকা দি আহিব লগা হৈছে নৌকা অভাৱৰ কাৰণে বহুত ৰোগী এতিয়াও বহুত বানক্ৰান্তৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত থাকি গ'ল বুলি গম পালোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপি যেটো সিদ্ধান্ত মৰ্মে হৈছে আৰু ৰাজ্যিক বিজেপি দলে আমাক নিৰ্দেশ দিছে দল হিচাপে যে য'ত ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া আছে সেইবিলাকত গৈ মানে কেম্প পাতিব লাগে বুলি সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি ৰহা দুটা পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত মিলাই যিবিলাক ৰাইজে মানে বহুত ফ্লাডত মানে এফেক্ট হৈ আছে সেই সকলৰ কাৰণে ইয়াত এটা ৰিলিফ কেম্প আমি পাতিছোঁ Birta Bangkela Ponsi Kang Toniklo Lang Ibom Thak Card News Channel Dometangmi Kurwang 2